Mbele za Mungu, hakikisha mbele za Mungu, nyosha mkono mbele za Mungu na kubali kurudia huduma, kubali kurudia huduma. Mwelekeze ubatizo ya ujumbe wa neno la Mungu. Mafundisho imarisho watalipata nyuma, neno ya kufuata. Tuwe kimya, ngali nasikia sauti zenu. Wakisha kumaliza kutubu kuhusu dhambi, waambie mimi Mungu nasema wanishukuru ndani ya kanisa juu ya siku 2 tu biko napumua. Kama wewe unaona napumua miezi 5, Mungu yeye ameona ni siku hizi. Waambie ni siku 2 tu ndio wamepumua. Waambie yeye alionekana kumacho ni yapata hapa na mbele ni yapata. Mwambie waseme asante kwanza kwa siku hizi. Asante ni ya lazima. Sina kiatu mzuri, sina nguo ya mzuri. Hati ya kwanza ni kuamini Yesu. Njoo hati ya kwanza, usiangalie manguo. Manguo zaliona manguo. Wende mpige pale chini ya kwangu. Wao ni pale kama pengo. Wende uangalie pale chini. Waangalie muhesabie wenye walienda hawana kiato na walikuwa na majiato. Wende utahesabia na utachoka. Usiangalie mambo. Usiseme hakuna pesa. Na wewe mzazi, kama unajua uko na mtoto watusa juu, uelekeze hii ubatizo. Ni ubatizo ya ujumbe wa neno la Mungu. Kabla hawa watoto wa Mungu wanasimama hapa, saa hii wanaitwa sasa watoto wa Mungu. Kabla hawayaingia ndani ya maji ili kuamini, mbingu zilishaandika majina zao. Zilishaandika majina zao. Ni watoto wetu. Na hii ubatizo si ya kusema mpaka Noeli. Hapana. Njoma wazazi wa baba, wazazi wa mama, jinsi mko hapa na watoto wetu mnawaona. Toka nyuma ya mwenzako, sogea huku, ni wote. Sozeni zionekane ukupeni, sozeni zionekane. Njoo Wakristo wapatikane kanisani. Si kwamba siku ya Mungu tu njoo upatikane kanisani. Orale sote mlijipanga sawa sawa. Mlijipanga kweli. Na ni vizuri sana leo. Lakini mjue ya kwamba na zile siku zote ni za Mungu. Eske mwimbaji wa siku ya Mungu tu mumapambazuko 0 usaidia. Baba, mama, leo ndio ninyorosha kikwembe, leo ndio ninyorosha pantalo, lakini siku ya kwanza, siku ya pili, mpaka na samedi, mapambazuko hauijue, mafundisho ya wamama hauijue, mafundisho ya wababa hauijue, mafundisho ya wajane hauijue.
aliko kuchumweru siku ya Mungu tu. Pamoja na hayo, samahani, jana wenyewe walifika hapa wakanikosa. Uko na macho ya kuona na kama uko na masikio ya kusikia, siku ni mbaya. Amesema utelezi, chuki, mwenzako unamchukilia nini? Unakufa nini? Tuko wasafiri hapa chini ya jua, tuko wa kupita. Shetani ananiwinda, anakuwinda, anatuwinda, na sisi tunachukia. Safari ya wapi? Tunatoka wapi? Tunaenda wapi? Tengeneza, utengeneze. Kila mtu angalia mwenzake macho. Angalia jirani yako, uko naye pale macho, umwangalie mlicho, umwangalie mboni ya licho. Tuko kuchuki samaha wazazi, kupatikane wazazi walio watasimamia hao watoto, wazazi walio watawasimamia. Huya usimame pembeni ya mtoto walio watasimamia, usiingie umeamua pana. Nyuma ya ubatizo utajua kisi tamwelekeza. Ni watoto wetu. Simama, simama, angalia mwenyewe, utasimama pembeni. Huyu inakubali kumwelekeza kwa njia za kiroho. Simama, simama, simama mama, simama baba, simama dada, usimame, usimame, uangalie nia na kwenda mtoto. Ni mwenye asante, ule mtoto anapata mzazi. Karibu wazazi wa baba, karibu wazazi wa mama, muzane saa hii, tuelekeze watoto wetu kwenye njia ya kiroho. Asante, asante, asante sana, asante, asante, asante. Hawayaisha, hawayaisha. Wazazi, 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 upendo, upendo. Mtoto ni wetu, mtoto ni wetu, na mkikaa kuna kazi zitakuwa na matatu na wasimamia hapa, na hizo baraka zinazibeba. Simama kwenye huko, angalia mtoto, angalia mtoto. Wazazi wasimame nyuma ya watoto, wazazi wasimame nyuma ya watoto wao, kusudi wengine watoto kusionekana.